se čujemo? Radne konferencije ste, tako. Pa dobro, prijatelji moji, šta da vam kažem, samo da vas pozdravim, da kažem da radite konačno ono što nisu radili ni jedni ni drugi, jer jedni i drugi su bili nečiji treći. I konačno Makedonci širom svijeta odustali od Amerike i Makedonije imaju nešto njihovo, odnosno prvo, ono što je najvažnije i bez čega ne postoji ni država, ni ljudi, ni budućnost. To je borba za makedonsko jedinstvo i za identitet koji oni, koji naravno ga nisu imali, žele da ga ukradu još od 13. godine i ranije i danas. Želim posebno da zahvalim Straško i svima i da vam kažem da mi je žao, pozvan sam da budem među vama. Danas nisam među vama samo iz jednog razloga, jer sam upozoren od strane jedne ambasade da moj život nije siguran u Makedoniji. Nisam htio da prihvatim taj rizik, ne želeći jednostavno da nešto što je lijepo, nešto što je poslije vardarski, pobjeda za Vardar, danas jedna nova energija nade za Makedoniju, bude bilo čim narušeno. Još jednom, da vam ne oduzimam puno vremena, sretno, imate moju podršku mnogih ljudi sa kojima razgovaram i ja sam siguran svih Makedonaca koji ne pripadaju Grcima, Bugarima i ostalim komšijama, koji ne pripadaju zapadnim interesima, osvajačima, nego pripadaju Makedoniji, koji su pripadali 3000 godina. Eto, toliko, sretno, uz vas sam i naprijed. Da živi u porobljenom Egeju, u porobljenom Pirinu, Maloj Prespi i Mome jugu, svuda, gdje god daj, pobjedit će Republika Makedonija, jer Bog ne može da bude pobjeđen, a bez Makedonije kakva je bila i kakva treba da bude i za sve buduće generacije ne možemo da govorimo o Božjem poretku na zemlji. Sve nam u Boga naprijed, braći i sestre Makedonci, neka vas Bog čuva i hvala vam puno. Molim vas. Луѓе како господинот Сафет Куртович, кој што за мене лично го чувствувам како многу поголем македонец, за жал од некои наши високи представници на нашата земја. Му благодариме на господинот Сафет.